Good morning, everyone. Ahan mamaktada mayambu taramna okcheri. Hojik mak akhoigi Manipur da lairiba burning issue, burning situation haiba tare. Echan babycha na laikhidaba sigi matangda Eignda su as a humanity bu nungsiba mi ama oina ayoba mod khara phongdokpiro na mayamna haibire. Mayamna message habirakba phone tawbirakpa laibigre haidi as a haidi cycle ahan mathoba awareness hantokpa mi ama oina rohan nangi matau tamaga hojik gari thoba adaidi car thodana chatkiba makhongna chatkiba makhongna chengiba adagi cycle thoba mayam ama su hojik akhogi safe woman adaidi rape we are against rape culture nupi bu ima sakna khoi tausi khotsi nupi gi izat kansi nupi haibasi aduni adani na mayam ama tawraga hojiksi organization akhoigi dum organization amana haiba tare organization amana hojik yam kanna akhoigi nupi gi izat kannaba yade adu tawdaba yade ni am kanna honari. First thing aina hanma maktada haijaning base aina su yam toina haijaba duni ai hogala iba selena singda hojikti as mari makong thigalappada dum ai sudum yaure in the sense kaino haba matamda noina chatliba awareness to chatlu awareness chatpa matamda awareness ki karino manungi nungi oiba atrado khanga kanda phajana chatpiyo awareness chatlinena fashion khara khaki oina gari thoraga light khara phangba cycle thoraga light khara phangba ai makhong chatlaga publicity stunt khara tawba mamin chatnana bagi damakta tawba cycle ko thau khongna chatpa adaidi tawriba singdo tasengna adu mayam do aina so hana horokpada haibaduni noina ngasi noina lawriba khongthang se aidi pharapata su as an environmentalist oina pollution gi damakta adi environment gi damakta tawbani aduga noidi tasengna mi gi punsi se handle tawra abani nupi ya nupi ji punsi se noidi handle tawra abani aidi noina safe woman that is woman against crime ga naga tawra noina thola imyam se mi gi punsi handle tawra abani punsi handle tawra pamatam da noi riksam chawi hayeng mi na wanga kani noi ngamdoi badi khong thangjalu noi awareness toiba myam se gari thobo ro ma khong na chatpoi ro ma khong na chenbo ro cycle na thobo ro loi yawrabani sida noina phajana awareness hojik tawba matamda hayeng tungda gotona tholakpa matamda mayam atopa mayam ama lakpa matamda yaraga di noi su hena saruk yaba yanana bagi mong da noi phajana section thorang laura kanda noi mayam gi id mayam na pirakpa feedback mayam na hangpa question sing answer tawba ngamani har kanda tho o na ai kyara hanna dum haijabane hojikti aingonda question tawra phone tawraga message tharaga rohan as a pioneer amoina cycle thoba haukiba id sumaina nangna train je hojik manipur da tawraktana hojik manipur da gari thoba adaidi cycle na thoba makhong na chatpa mayam thola ga hojik safe woman adai woman against crime na mayam tholai aina ju hojik hangjaningi question de adu mayam do kadai sakhrage sine hojik noi makhong na chatlamba cycle thoramba gari thoramba mayam do hojik ichan je sire masi murder ne na hojik mayam na kanna burning issue na ngangnari aduga hojik mayam dharna tawri achauba iho mayam ma tawri noina cycle thokriba gari thokriba na khong chakhai mayam do just noi reception program phangnana bagi damaktraba noi reception program do adu khaki damaktraba noi reception yaw du shokpudi hojik sigumba iho mayam cha sida tholo no iho yawro angang sigi justice ki phangnana bai damakta noi tawro adu dai best age noi thagat keba adu natte noi di hojik noi gi reception program loigre noi gi publicity stunt loigre noi like phangre noi facebook ta comment phangre noi sharing phangre adu noi hojik mangre noi laitre noi kadai chakra ke bauti hojik woman against crime mana tawraga akhoi gi crime gi matang nam am tawma mayam do hojik kadai chakra ke ba adu mayam do aina hangjaningi question se hojik ado aina thamjaning famse migi punsi da changaga migi private life ta chak thillaga tawdu sarukpudi sumaina asi ana tholakpa matam ama haidi sumaina laita laire yarakpa matam da laibak sina issue achauba ma oya kanja sida oina thokpira akanda haidi ahoi iho da saruk yabiroba adu dina tadana mi yausangda langjaba dusu private life to matter tawe adagi kan balup adu kan balup ai am na keno tawba wa ma haijage nupa na ha ga mau na ha singa lainaba marida
अखोई लेनजरोयना सोय खोम चलिदना सिग्नेचर खोम चलिदना अदुमाइन तौदना बेबी सनागी इहौगी दमक्ता वुमन अगेंस्ट क्राइम ओरो एनी अखोगी लूप अमना बेबी सनागी इहौजे फंगद्रिगोय दिसी अखोगी कहनी असिगी अंगांग सिगी तंग ताबा मागी कनो अमा फंगद्रे खोय कंक्लूजन अमा फंगद्रे खोय अखोय पुन्ना चरा हेनसी अखोय पुन्ना सोय लोबा चपिना सिना चपियोबा थमोय चपेनगेबा अदुदे नते मी यौसंग थाबन चोंबदा मौ चोंबा यावनु पखंग चोंबा यावनु खरा हाय मौनागा अदुगा दागा की सिग्नेचर खरा खोम चले अदु तौदु सरुपुदी प्लीज हौजिकसे नोई मी की पुंसी कनबा थोलकब्रा नत्रगा मी की पर्सनल लाइफ मैटर तौबदा इंटरफेयर तौननबा थोलकब्रा अदुम तंगा ना हंगजानिंगे awareness आइसे कइनो awareness आइसे याम आई मखाय am तानिंगदे दा हौजिक सिगी बर्निंग इशू सिदा कदाई लेग्रगे नोई ग्रुप मैम दो कदाई लेग्रगे नोई साइकिल थौरम्बा गाड़ी थौरम्बा मैम दो हजि कदाई लेग्रगे थोलो हजिकसी नोइना तौरिबा नोइना चक्रिबा अवेयरनेस प्रोग्राम मैम दो रिसेप्शन प्रोग्राम अदैदी ओनली फंक्शन खरा यावरगा नोइ दो गेस्ट ओइना कौनरबा नतेबा सिगुम्बा बर्निंग इशू मैम सिदा एज एन एक्टिविस्ट ओइना थोला अकाना नोइगी वॉइस तो रेस अप तौननबगी दमक्तनेबा हजिक सी औना अंगांग अमना सीरगा तारगा लेइरकान सिदादी why don't you raise up your voice? Why don't you come up and speak up for the people? Where are you people? Where has the awareness gone? Where has the cycle rider? Where has the people who have gone by car and foot and did all the cycle really gone? Cycle really. Where is the organization gone? Where is the organization gone? Where has the organization gone? So I am appealing from my heart because so many people have raised up from their heart to me. Mayam amna ingwanda wa haire eba kaigino matamda ai si hairak ya dana haini ai ithau sunati ithau nataba sida hogdu ba ai isamak ama oina mayam na ingwanda hangbire rohan nang na cycle thauba horodana gari mayam ama thaure e makhong na chatba khotba अदैदी कार थौबा मैम थोले हौजी कदाई द लेग्रगे बा कार थौबा दो मखोंग जपा साकन थौबा मैम मखोंग न चेबा मैम दो कदाई लेग्रगे बा अदुने बाइना हौजी हमजानिंगी जे नोय पेंद्रगा पर्सनली एंगोंदा फोन तौरो आई खुमगे नोय दमक्ता पाहुमदो अदुगा हौजी सीबा नाबा गोतोना अमा थोला कानसिददी तसेंगना कनाना हौदोरकनो हाइबा वादो एंगोंदा थिगलकपनिना आइसु पेंदबैना आइना हाइरे इसे अदु नोय हौजी नोय एनी ऑर्गेनाइजेशन ओइरो अमा ओइरो हौजी हाइरो ओ अजी आई स्टेटस था पने where see I English tamo haige where has the first person who has ride cycle from Delhi to Imphal to Delhi gone? Secondly, where has the girl who has brought car from Imphal to Delhi gone? Where is the guy who has walked on foot from Delhi to Imphal gone? And where is my beloved brother who have walked kaino mayam do karai chakrage bo अदो आइजे मयाम नुंसीदैसे सिगुम्बा असेंबा चुम्बा से ngang दमक्तने होय इचन दो लेगी दबगी दमक्तदी हाइदी मागी हाइदी अवाना दा सरुक याजरी दुगा याम थुना लंगा लंजिनजु फंगबो ओइसनु आइगी एंगल दगी आइना रिक्वेस्ट तौजरीबसिदी इशू सिदा सरुक यागनी हाइदुना चोंथोकपिरमगा कार थौदना खोतना चोंथोकपिरमगा हाइदी organization मैम अमा सिगुम्बा इशू सिदा सरुक यासलमगा हौजिक मीगी शिबना बगी गोतोना अमा थोलआगा हौजिक पाबो वॉइस अम्बाउ रेस अप तरोक्तबजा सिने आइना मैमदा हाइजनिंगे अदुगा अखोगी ऑर्गेनाइजेशन ओरो एनी इंडिविजुअल ओरो मीगी पुंसी कनगेना थोलकपना नत्रो मीगी पुंसी कनगेना थोलआदि हौजिक पुंसी सीरी टाइमिंग से नत्रो थोलआगा खोइना वॉइस रेस अप तौदोइसे फैशन की दमकता लाइट फंगनबई दमकता अखोय अवेयरनेस प्रोग्राम चपदुदी तौबिरखनु प्लीज अदुदी याम थीना मगुन हंदे नोय गाड़ी कारबार तौरगा दिल्ली दैना इम्फाल फाउ थौदोगा थिम अमा हापा थौदोकपै थबक तो तौरकनु एनएल्स नोय आई मखायम तानिंगदे प्लीज अवेयरनेस की ममन मांगनब तौबिरखनु प्लीज अदुई महूता हौजिकती नोयना चटख्रिबा थीम वुमेन अगेंस्ट क्राइम हारिबा अदुदुगी थीम दो मी सीरे हौजिक मी सीरे इचनुपी अमा लैत्रे हौजिक मा murder ni hai masi ma keno suicide ni hai hojik kan ni si lakpio si la kanda noi khut tharo o masida noi changsil o masida noi gi mod phongdoro masida noi thigalo adu gi matam do dang da noi na tawriba noi na tawkhriba theme abi woman noi any crime against woman noi gi ma'am do adu ma'am do I best age ai rajau kanade kanga ba yam marai toro kanu I know who you are very well ko gyan taraba
nang ai ngon na sumai na comment handu shok pudi chalo nanau pa do thau you go and try to speak with them khangabra noi na khong chakiba nanau pa do tharaga aduda saruk ya halo ok pa do khata na te yan taraba maram khang ta di ngang kano noi dong na maning da bek pa pe ai wa pa mang ngang man ti chalo tholo jik water again water for life ajik ising mang tai ising awa pham da changa ga ai gi ting documentary film nam je toro sumai na action do olo yan taraba noi adui mo ta noi reception program pam be khakang gi program tarok kano hauji aina nga ise yada bai ni noi gi nanau pa dui maming chu pallaka ai ngon phone tawre kadai legre nanau kadai legre moi mayam do na loi ai ngon da hangi e ujik khangabra kadai de keno tawri ge mayam do na ai ngon da jik loi hange noi gi nang gi angang sing do na term ma sijinari noi gi term ma sijinari ngon da nang na tawhallaga angang sing mayam ama makhong na chakhiba cycle thogi ba car thogi mayam do kadai legre ge ro on ai ngon phone tawre ai noi gi nanau pa do senaba mi din na te dana noi nanau pa do sena ta bai nei na jik life thagala kan noi ya hai ise noi adugi crime da senaba noi adugi crime sida saruk ya ni na thori ba mi sing do adu noi nanau pa oira cycle thobo ga gari thobo ga loi thola ga i hau se saruk ya ro ai bane ai ise adu na ta be da kana da ba da ai ngon da wathi warem ge feedback phangala kano ba noi awareness program thola di awareness program phajan tawro noi haining bai ro tawning ma tawro daga kem ta de anga organization jungai ama jungai re mi gi personal life ta soi khom ma chap bu de angang noi mauna ha ga pakhang leisabi ga tor ga soi khom ga tor ga chatui saruk pu dine khanga bra angang du gi sigi bu pun si du gi ko langlan an je aseng om tang phanga di na adu gi damak toina chalo yan tara ba yarai makha ta ba video horen ta ka thank you ma'am aduga si video je share taw view organization ju yau janu individual ju yau janu loi yau janu